kancane. Hawu. Ende phela ngangikukhona Ma ngishaya mpintsham. Ngishayelani my brother? Uyangihlaza. Ngiyakuhlonipha wena ubhizi yangimura. Eprime amasimba lento yenzayo. Okay fair. Mara i-bottom line ukuthi sister lakho. No so yacaba ukuthi sister lakho ngithi. So sisolve kanjani yonke le nyakanya. Abantu abadala kwamele bacave from no ukuthi sister lakho and kwamele ustope. Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i-3-bit keys or a 2-piece fake noma thande kitchen lempilo izocosta goke nama oster. Sanibonani babukeli bami abahle emakhaya ubheka again bafethu njengenjalo it's your boy bafethu Rich Ntona Sekasi Ntona Macriners bafethu niyazi ukuthi into ekhala kahle zila eRich Nation TV bafethu ngibiziwe lana emakasana futhi niyazi ukuthi ekasi bahlezi bakhala ende thina sabamabiza sisabele siphuthumeleni khona siyosiza siza ukuthi bakhala ngani bafethu ngibiziwe lana my brother lana kahle usisi wakhe angithola ngibize ugeli ufind out ukuthi umithise usiso ubhuti wakhe ama siblings banomntwana so my brother akayazi indaba my sister uyohleli nefile so ufuna ukuthi ayibhodlela my brother bafethu into enjani le bafethu ngitshele lapha kuma comment ukuthi kahle lama 2000 adale yipa yenzani bafethu kodwa ningayendawo bafethu ningaba judge futhi because akekho straight kule mpilo sonke siyawenza amaphutha and sifunda amaphutha wethu bafethu ngencanywa Rich Nation TV njengenjalo thank you ngiyabonga. Simbole kunjani? Ngiyaphila unjani butami? Ngiyaphila my sister mina igama uRich from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ngibhalele my sister uvela ngibize. Yeah, my brother yazi ngibizile nginenkinga lana. Yeah, because ngibonile lapha emailini ubhale something about baby daddy ungathi ubhuti wakho azange understand that's why ngithe ngifika yabona uzongi understand isekenzakalani. I just recently found out ukuthi lo muntu engijola naye which is my baby daddy ubhuti wami ukuthi kanjani nama angazi no was yeah but utshela abani indaba engaka my sister ngitshela usisi wami angiyazi like mani family like nokukhuluma ngeyibongo nani ukuthi sinabo bhuti kuphi how mina ngimangele maka ngikhomba isithombe so umuntu ukuthi baby daddy yamazi lo kamele wazi ukuthi ubhuti wakho and sohlangana kwenziwa umsebenzi nini so ngithi ay ngcono ngimtshele kusase because yena ngiyamazi vele ukuthi umuntu onjani yabo ngithi ngcono ngimtshele kusase ukuthi yazi ngcono siyeke lento le even though sinomntana angazi ukuthi umntana ke soyisolve kanjani amaphutha siwayenzile yes besingazi but nje angisafuni ukuzibona ngikulento because kufana ukuthi like sidelela abazali and manje sishayisa ngamadlozi manje abantu abadala bona bathini ngale ndaba abantsheli next abantu abadala like abazi kwazi sisi wami manje funa kwazi sisi wami and then yeah so okay so manje usisi wakho njengoba nihleli phansi so uthi like akafuni wena ukuthi like if uyokubazali le ndaba or wena nje usobatshelile abazali angeke abatshela abazali to be honest with you sebazobona manje ukuthi phela kushila cause mina okay njengoba ngibizile mina sizomlanda my brother ngithi and i-episode kuzomela iphume so mina angazi ukuthi nanoma silanda my brother ufuna ukuthi sidlulele ebazalini sebatshela no as in like angibona ukuthi idea right ukuthi sidlule ebazalini ngifile ngathi mangakhuluma naye iqale sayidini ngimtshela ukuthi this is what's going on okay cetha senza decide ukuthi abazalini balanda kanjani yeah and then sengizobatshela yabo ayezwakala my sister ithi singadli isikhathi ngizocela selapha ebhasini unkayi number yakho my brother simfonele sizukuthi ukuphi iform share ngendlini then simlane diploma nonke omunye nomuntu hlala kiphi manje sibloma sonke because we have a lot going on yabo mara ngisidistensile after I found out about le ndaba yokuthi ubhuti wami ukuthi kanjani angazi umntana mara uyamsupport my brother yeah like everything yonke into my brother like mangithi uyavela lo muntu and yena angazi ukuthi kanjani angazi ukuthi ngiyocala ilife yena akazi yena my brother ukuthi indaba ihlele kanjani
akazi akana idea my brother like akana idea and mina okay master ngicela ungitshele la ukuthi masizoya kuwe uyamaza ngithi kudala niphilisana like uzo react kanjani mobheki le muntu lana mina as far as I know him umuntu ukuthi uyakwata fast and manje neyakwatele phezulu kwa my sister my brother that's ngikubizile ukuthi at least uzonginceda uzongisiza yabo okay bese nami ngabe yiwani like very sponsored ukushaya span sizoya lapha sibone ukuthi indaba sisolve kanjani yabona ngicela selapha ephasini uka number yakhe semfonele then siya kuye my sister ready ngiready siya my sister simlanda asahamba ungasayi phela uwecava ukuthi siya kuphi uvela wangitshela ukuthi Samuel ana yabona so siya ngakuphi phela akukho kudes and sasifikile nje masiceda ukujika uhlala la crash la crash ngathi ingcoku ukufana nje masisi lo muntu mina naye sipusha into serious nipusha into serious nobhuto wakho isho hayi nina bafethu niyazenza izinto asikizi master mara mina ngiyasho ukuthi mfethu lobhuto wakho nami XX bade lo crane pencham nami ngimnanda tsami mina khuleka pencham khuleka master ngicozoma ngapha awuthi yakho ngathi ifuna ukulwa nje master ngicozoma ngapha kambani John my sister ungali my brother ungali my sister mamela mpincham mina igama lami uRechi from Rich Nation TV na my sister ungibhalele lana mfethu khona udaba afuna ukuthi nithi kulungisa idaba ungakhona ukumgaya chance nyana 2 minutes ukuthi azichaze ukuthi sisengani la nje idaba lana nje ubani manje lapho ngilethele bona mfethu sishuthi impilo ka my sister waye wena ngathi mfethu ngimangele ngoba lo muntu mele ngivaye naye nina niyafika udaba lana obvious uzokutshela manje ngathi ucela ukukhuluma kakhulu my brother ungarelax kanti ngirelaxe yini pa ugelo wami nokusugelo wakho nama uyafika la uzongitshela izinto ngizongihlangela hale pincha manje master ngicongena indabeni my brother ngathi uqala sawubona hello sawubona and then ukwateleni ngikwatisa yini izinto yini ngibani izinto yimi my brother sihloniphana my brother hard angilo mara my brother nawane kuvela uthi izinto mfethu asihloniphane mfethu mina ngikrunta greno nuthi izinto kimi my sister ukhuza umuntu wakho ngicela ukuthi ume kancane tu please chill ngoba sekazongikhinya ngilethele ubudilo relax anyeka kenze nix lo muntu ngiyamazi ngilethele lo muntu lo la because ngifuna ukuthi asincede angisize actually size ngani relationship yethu I feel like it's going down awukwazi ukukhuluma nami awusakwazi ukukhuluma nami awungangitshela ngisho kule sikhathi ngikwazi ukukhuluma nawe obviously you know ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma nawe mara le ayingikwazi ukuyihandlisha I can't handle it like yazini ungathemba ukuthi wena ubhutami angihlangene ngubhuti wakho mina okay incosi yasedlahleni baba mfethu ngishayela ay mara nina bafethu kanti yini mfethu ulwelani kanti khona ngifuna yena ukuthi angisize ngikhulume lento ngi-address ukuthi ulwela ukuthi sister rap Ibrahim mfethu out medium ngithulile phele sho uzingena vawe ungibhalele maye wawo manje usuzofika la urini awuthi yakho le ungibizile mfethu awuthi yami kanjani awuthi yakhe kanjani mina ngibiziwe right now we literally met kwamele sivaya sekelela abantu labo bozokhuluma izinto zabo angisize address ngizokutshela ukuthi mina nawe sabobhuti ende kamele sekele into esiyenzayo I don't care look ngintana ukuthi simkhulisa kanjani nawe sabo like mfethu wena wazelaphi wena uma sister uyangitshela ngithi mamela mfethu ne mamela okay hale awuthami ukhuluma ngami kuyo no of course not you know ukuthi mina nawe sine bond as serious as strong but at this point nami angazi because usamseka yazi niyafanelana nokushanga isicima usamseka yazi and manje le ndaba le mayinga like seyiphumile and if angiyikhiphi mina ngi-address abazalini abantwana abadala uzoyikhipha so ngcono mina ngikutshele wazi ukuthi mabafika abantu abadala sibatshele ukuthi maybe story sethi sithini so na wangangitshela ngizolo lento le sihleli phansi mara uyasho ukuthi bekasaba ebra ngikhuluma nemedia yami uyangicwakisa pitcham uyangicwakisa asishiftere egedini labantu walawula khotman ukren khotman size kule outlane empintshamo uyangicwakisa mina mamela ne
mina mfethu ngibizwa my sister mina ngicavinex angithola uma sister ungibhalele i-email uyasho ukuthi phela manje indaba ihleli so isisteri liyamfayilela ukuthini wena naye nama siblings angithola nami vele mangithola indaba bengimangela ukuthi ama siblings wazi ukuthi ibaby daddy ngapha sekwa siblings angicavinex why sonke lesikhathi bekangangitsheli ke azokhuluma maye mbuze my sister mina bengazi ngani wona uyithole indaba sister lakhe liyamtshela baba awume ngisho uzele lezi zinto zakho lezi awume baba awume yani my brother uca ukuthi ngicovela imeli mina yini izinto esikhulumayo angicovela imeli uye mfethu oza nefile mina ngibhala ngakukhomba i-email singayibhasini ngikubonisa i-email ngithatha kanjani ungithatha as ugelo njani ngihamba ngidonsana noma yini nawe ima kancane nawe ungamkhulu ima kancane hawu ende phela ma ungishaya mpintshama ungishayelani my brother uyangihlaza ngiyakuhlonipha wena ubhizi uyangimura eprime amasimba lento yenzayo okay fair mara i-bottom line ukuthi sister lakho no so yacaba ukuthi sister lakho ngithi so sisolve kanjani yonke lenyakanya abantu abadala kwamele bacave from no ukuthi sister lakho and kwamele ustope lenyakanya lebe libe niyenza because no so yacaba mina ngijwayela nithi shoot mine la nsuka khona ngitshelile ngathi siyavaya wangitshela ukuthi maye kune traffic la uyazwakala ngakubuza ukuthi uzwakala noba uthi wani manje ungiletha leyo impukane zakho lapha kwami simpukane athi amasihloniphane mfethu asihloniphane mfethu asihloniphane mpintshama asihloniphane ngiyafraze into ewani anginamiri ufuna unka email yakho ngiyabuza ufuna unka email yakho yemuzwa no ufuna unka email yakho into vele iyenzeka kanjani no ngiyabuza mina mpintsha ukuthi wena ufuna unka email yakho la anginamiri awusangithembi manje isho mafuna ukuphuma kini nangifuna kuwe okay fair mpintshama hale ne hatlakhe ne uma sister mina ngimcavi mfethu njengoba ngisho ukuthi ubhale i-email singayibhasini ngikukhombisa i-email yakho yeah sure mina ngifuna ukubona i-proof ufuna ukubona i-proof yeah sure mawuceda ukubona i-proof uzoyenzani yini difference ngoba mina ngiyakutshela nawe uyakutshela wona izinto ozikhuluma la azikho akusinqose sekhaya my sister ngicela umtsheli way forward sivaye uyazi ukuthi kuzoba kunomsebenzi ngasidala uyazi December kuzobe kunomsebenzi and uyafuneka eMpumalanga wena sohlangana eMpumalanga sithu you have to know can find out nami I'm disappointed mara ayikho into angayenza ayikho totally nothing so ingakholandela izinto zakho lezi lapha mngwane siyimpukani siyizinto awena sihloniphi impintshama okay angile abadala kanjani sabantu abadala mina nawe kambe leyo siyazenzela ngami impintshama bheka mfethu ne njengoba uma sister feel akutshela ifile ungazenza intwana encane bayihotmani impintshama ibayihotmani uyabona ne okay fair uyacaba ukuthi siyavafa ndaga ngiyava uyacaba na ukutshela ukuthi siyavafa azangitshela uyafika uzokhuluma azangitshela ngoba azangibuze my sister ni up no my brother bekathi uyangikhipha vele on a date today bekathi uyabona nawe manten my brother hayi fair ayikhanselwa sozomkhipha njengosisi wakho manje njengesister nawe ke nawe ungayigcizeleli phela uyakwada lo my sister phela kwamele wazi my brother ukuthi uyisister so mpintshama mina ngifreza ukuthi wena udecide ukuthi okay njengoba ninencosi lencosi le siyenza kanjani ufile mara lenyakanya le benibe busy ngangifreza ni stop because nama sibling incosi mayikhula izothini manje sister ngapha izothini ayikho lento ayikho lento so manje bekangangitshela ukuthi fere mina ngubhudo wakhe wat uzokhuluma namhlanje yakuthi lencosi seyinangaki incosi mpintshama ina 4 years so my sister mara wayo la lo ngibohleli phezulu kwale ndaba bengingazi my brother utsheleni Brian wona ma uyafika nawe uzokhuluma izinto wayangalandanga abazali bakhe ke bafike lapha ekhaya bazokhuluma okay my sister mina ngibuza kuwe wena ufuna senze i-DNA test or nina nizozenzela or nizokhuluma nabazali ngifuna i-DNA test ufuna i-DNA test ukuthi iprove phela ukuthi mina nawe vele ama brothers ama siblings sengithi ama brothers ama siblings hayi wena uyifuna i-DNA test
Yabani umuntu lo akusumntana sekhaya ugelo wami lo mfethu ne. Keferi my sister akafuna my brother Angeke iziyenzeke ubhuti wami. Phela nesi mfosi uzothina. Mina nawe kamele sihlukane kuyasiphoqa ukuthi sihlukane. Uyahlanya sihlukanele yini lento oyikhulumayo? Ayike seyenza. Into lapha uzongitshela ukuthi sihlukane manje uzongitshela ukuthi Jude nale date namhlanje yafela. Usho ukuthi wena ufuna ushawa amadlozi. awuthami. Ubani kumele ashawa amadlozi la? Mina ngiyangi. Amari date yafela man continue ne dating usho ukuthi ukhipha sister lakho ke. Ebrahim kathatha Mara mpintsha mina ngizela ngawena uma singishuta impilo ka my sister wayihara kanti. Leyo lezele mina le. Emfethu ngubhuti wakho weku. my sister. Ubhuti wami. My sister. Into kumele uyazi. My sister. Ubhuti wami. Mamela. Okuningi. Mamela my sister uma brother njengoba angafuni senze DNA test mina nengimforce ngithola anengimforce kusho ukuthi le ndaba mina ngizoyekela kuwe ukuthi wena itsayida utshela abantu abadala or uyababuza feli okay mpintsha msikayi homework mawufika endlini ubabuze ne nawe my sister mawufika endlini ubabuze sicava ukuthi kahle kahle kenzani izongisiza ngani homework ngoba uzocava ukuthi i-sister or sister isimple angithi awufuni i-DNA test mfethu anye ngizenza amasimba mfethu awan Okay fere my sister ngicela uzomela ngapha sicede indaba uzosala nayo my brother fere njengoba niye dating uvana nabantu bakho futhi Angihambi nabo. Angihambi Mfai. nabo ngibabizile ukuthi bazongisiza ngoba bengitshela ngiyazinda futhi. akurafu Mzansi my brother manje bafethu sekathi mina ngimcofela imali and bafethu mina uma sister ngibizile ungibhalele ngoba yena ifile likhile ukuthi my brother sister my brother uthi mina manje sengiza ngezinye ingconde na mina ngikoda bafethu mina ngibhalelwe ngizosiza amasimba dayide amasimba ya amasimba afele mfethu bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo ama siblings nabo abaye dating bafethu mina ngizamela ukubasiza mara sebazobona ukuthi bayilungisa kanjani bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo ngayindawo and ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngencanywa cha ya vaya ne dating ke ma siblings